Mo tini horab lai na ang khamun yama phaikia Facebook live om tam ne geseng nukha je roman script bagai seng Kokborok no sinyan bagai je amsak san tong lai mani tini Tripura state government winningly sititei borok sengna thangna bagai kaisa committee khaikia bongni copy seng mankha amala 27 তারিখ জুন no khaijak pheba tini publishing kha obo jodi o committee no jodi form khangkai o committee no jodi chini Kokborok ni script no naikha hangkai oro sang Kokborok roman script bagi demand khaya pun chobu tamni ko chung nokha committee ni je chairman Dr. Otul Debbarma je probo MLA tongo Afrono bo Kokborok Development Committee ni chairman angjak 2018 chimi 2023 jora mungsapono khayawoi bo Devanagari no press harwoi Kokborok script ni je issue no bo abono dilemma khayoi abono pending khayai amai ki time killing khayai tabuk je state government borok chini press haro movement je chini borok kwama organization students plus NGOs rok je political party rok je movement khaimen ulo borok just public ni nos thanda khanya bagai peace khanya bagai borok committee khayu nei officially record ni bagai borok mo khaikyo o committee o black hai one shot tai tongo narok saimanai rok narok amon bagai black thinking khaji special ani angoro message nasini MLA MDC te joto leaders kotorok te joto NGOs ne lead khai tangai rok te Kokborok roman script na hamjanai rok narok o committee no chengra henta wansumni obongkha te nang jesmon demand khaji te roman script maya o committee ni convener bo jibbono phono bo roman script riya febaro siya nini 99.9% puno to puno bo Kokborok script no roman script favor sai tam ke bo 1% no bo botong 1% je roman script nayan thani confidence je borok naya bo bai ke roman script favor report rimanai abuni bagai mom Kokborok roman script bagai